Ka exemption ni ka jing Pyllait pat sachisin na ka Ministry of Education ya ka jalan Meghalaya na ka Eksam CUET. Hoi ka laban long ka jing puyok penir mesim ya ki samla puli. Mat ki babuna pening jongki kim sim na yok banyale ya ka ni ka exam bat ki bala yok banyale exam ru kila yale apeng ka jing kim mesim ba ka jing kelomar jungmut. Tam ne aka center jong ka North Eastern Hill University. Kini ke exam ke bala penyak ya ka National Testing Agency kala kotno aka arpa tarik matau benai hendai ke babun kesamlam tapa kinang up ya ke result penman kini ke jing pemana nakaliang jong ka Ministry of Education kala ailat dia kini ki samla baro bakan jong kelas ceki kedan ke bakam sejong lang baki marks baki yo aka exam higher secondary school living certificate ke bala depan pemana nakaliang jong ke embus habar lightly ki stream ta ka commerce ka science bat ka arts hakini ke sigi ke bala dep Katkum ka chithi ka bala pha de ke NTH ka tat puli phuthi shaka soka jalan Meghalaya letu babaro kibele ya ke exam CUT na ka jalan Meghalaya kidon kumni harum kata ha ke lightly ki district headquarter jong ka jala Hashelong ka jingdon je ki samla kibele ya ke exam CUT kilong raja sanspa laifusan potura gidon sanjan dos pa khatpra bat anong ba juwa gidon saujat aspa rupkandai Haba yo banyakan bagi katu kat niki kena ki belai le negi exam ki tu bagi la siu ya kini ba exam kalong baro khandai spa san phau tingka kini kamut baka pisa ka bele lum dak NTA po jala Meghalaya bagi exam CUT kalong naki khat praja sos pa arpa arngot bat iwe isius khandai spa san phau tingka kabamut baro kapisa ka bele lum na po jala Meghalaya kalong Klur nyop sanlak khandai spa tingka bat kembal ong haba ya kan exam CUT na kapta usnam arajar arsan la exam no en la no sino pat kan dikapisa kan lek hato kan dikapisa kan sabek bat kan National Testing Agency ne kan pen no ne refund no chekisam la pudi